laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islami wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi bashara ibadahu al-mu'minina an la yaqnatu min rahmatihi innahu yaghfiru adh-dhunuba jami'a. الحمد لله الملك القدوس بيده الخير وهو على كل شيء قدير بديع السماوات والأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على خير خلقه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى خير من وطئ الأرض خير من عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أحييكم بأطيب تحية أهل الجنة في الجنة، ألا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray mi hiwrike on fof hiwrangol l'islam, haray mi inni on fof salima fo yete jalloɓe fof yo addu ɓe hani addude ko wotigi hendaki fof taw haray ko hikki ɗon hiɗen tori subhanahu wa ta'ala ɓe ustaji ɓe men waɗanɓe en yewtere bi sabordu suumaye ha ɓaawo den tori subhanahu wa ta'ala e waɗanɓe joddi maɓɓe ka mandakke maɓɓe heɓugol tan waɗugol yewtere yewitinde e diina ka radio men laawol kisal. Yo Allah waɗu barke e makko, o sembinama ɓuri no o sembiri noon. sukaɓe men jooɗiɓe ka affaire informatique wawɓe en yuɓɓidirande en hara tawata kala ka otigi woni e nder aduna on o wawa jentagol laawol kisal, imma o yehu ka YouTube maɗum, imma o jenti bayana on ñalande juma. haray ɗen tori subhanahu wa ta'ala on yo Allah ɓeydu peewal ngal, yo Allah waɗanɓe joddi maɓɓe nin ka mandakke maɓɓe ñande ɓe wawana hoore maɓɓe. wonanɓe en ɓen kadi ka central tawata ko ɓen ɗo wawata en feƴƴinde ligne on, wonɓe noddude lando, wonɓe jooɗade ka muɗum heɗito ma e hoore laawol heɗito ino faala ɓeydagol diina. yo Allah faamin en diina kan, yo Allah waɗu joddindi joddi aljanna, Allah wata en yango mere, Allah wata mere yango en. eɗen tori subhanahu wa ta'ala on kala ko feƴƴiri en e bakkatuji yo yaafano en, kala ko feƴƴiri en kadi tata ko moƴƴere nde waɗɗe yo sowan en cowalle ɗuɗuɗe, o waɗana en hara ko ɗum woni sabu en natoyde aljannaji makko ɗin sabu yurmede makko nden. amin. haray aqbalta ya iidu wal ahzanu ahzanu. أقبلت يا عيد والأحزان أحزان من أين نفرح والأحباب ما اقتربوا منا ولا أصبحوا فينا كما كانوا. ko ayo welo welo, ko ayo juldere ari kono ardani men e suno, ko ayo juldere a ari a ardani men e welo welo kono ardani men e suno. ko honto men weltoto weldiɓe ɓadinoɓe men ɓen e lewru suumaye ka juulirɗe, hande ko menen tu woni ka juulirɗe heddike suumaye arowo. ɗum ɗo yona ko weltina ɓernde. ramadanu shahidun lana aw alayna, lewru suumaye ko seedindu e hoore meɗen ma ko seedindu e golle men moƴƴe ɗen. ko seedanindu en en golli ko moƴƴi, ko seedotondu kadi en golli kadi ko moƴƴa e nder mayru. faman awda'ahu salihan falyahmadillah waliyabshir bihusni thawabi wallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amala. kala on golluɗo golle moƴƴe e lewru suumaye yo o weltor joddi Allah ndin ka makko ton, Allah yeɓata moƴƴinɗo golle makko ɗen. waman awda'ahu sayyi'an falyaskubi dam al ghazira gadan tuwaffa nufusu ma kasabat
wa yahsudu zari'una ma zara'u kala on golluɗo kadi ko boni e nder lewru sumaye yo wullu fewndo ɗo ko ɗuuɗi fiyo Allah accanmo sabu no ñalande dargal Allah yoɓoyay kala wonki koki golli nden ñande kala ko remi kon o hettoyay in ahsanu faqad ahsanu li anfusihim si tawi o tigi moƴƴini o moƴƴinani hoore makko wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u si tawi noon ko golle bonɗe kadi ɓe golli haray moƴƴali ko ɓe golli yo Allah ruttu en e diina makko kan alhamdulillahi ala ni'mati l-islami wa kafa biha min ni'ma en yetti Allah e dow ne'ma mo nemini on o waɗani en l'islam diina meɗen o suɓani en diina l'islam en landaki mo sabu yurmene makko en weltori l'islam yoni ne'ma Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka alqur'ana hollugol himo moƴƴi e meɗen an miskino ma alɗuɗo Allah daali qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrum mimma yajma'un haalan ɓeyo Muhammad moƴƴere Allah nden e yurmene makko nden kala ko heɓiɓe ko satti ma ko newi surtout sattede kala ko heɓiɓe yoɓe weltor Allah no suɓaniɓe diina ɗum no ɓuri kala ko woni moɓude walakin qulu li yewtelan kayfa la tafidu dumu'ul mu'minina ala rahili ramadan ko hatta gite julɓe ɓen juura gonɗi e yahugol lewru sumaye wala yadri a yudriku tilka alfada'ilu walmazaya min amin thanin neɗɗo on hay hatta o wulla o anda si tawi woni ngal ɓural ɗum ko ɓurnede waɗe julɗo wurnede kadi e lewru sumaye arayndu ma ɗum ɓure ko woni e lewru sumaye est ce que ɗum tawoyaymo hitande arore kayfa la tajri dumu'ul mukhbita ala firaqi ramadan on neɗɗo maapiɗo ko tawa Allah himo andi golle makko ɗuuɗa ko hatta on wulla sabu lewru sumaye maayi surtout ñalla jemma goto no e nder lewru sumaye nde Allah yewtu fi muɗum laylatul qadri khayrum min alfi shahar on jemma ɗon no ɓuri jemmaje wulure ɗe ala laylatul qadre neɗɗo on ala anda wala ta'lamu ahuziyat bil qabuli wal ghufrani neɗɗo on anda si tawi woni Allah jaɓanimo e si o yurmama mo am rumiyat bil hurmani ma si tawi woni Allah jaɓanalimo ko hoori kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari e maako maɓɓe ɓe ƴawaka gangunal sahaba ɓen no fillo ɓe maaki amin 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 laaɓi tati sahaba ɓen ɓay kamɓe ɓe landoto ɓe inni ko hono yo nelaɗo min nani ɗon maaka amina laaɓi tati ko honno woni fi ɗum ɓe maaki hino tawa e komi inni kon amina laaɓi tati saydna jibril tori Allah on mo lewru sumaye tawi ndu dandali mo natoygol yiite yo luttoy ko nder yiite mi inni amin joni noon mi anda a anda si tawi Allah yafanike ma hay gite men ɗen wulla hay sono ɗen fi yahugol lewru sumaye laka llahu ya ramadan yaqulu almualla ibnu lfadl eɗen jogino tabi'ijo goo inneteɗo almualla ibnu lfadl o inni wo kana salafu yad'una allaha 6 ashhurin an yuballighahum ramadan wa yad'unahu 6 akhar an yataqabbala minhum ramadan yimɓe men moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen ɓe torotono Allah lebbi 6 yo Allah tawnuɓe lewru sumaye si sumaye hewti ɓe tawama ɓe hoorindu ɓe wakkilike ɓerko ɓe wawi kon bika juula ɓe toro Allah lebbi 6 yo Allah jaɓanɓe sumaye ɓeɗo tamƴini enen hino serti buyino ɓen ɗon gerdira e nonon enon ko innugol à l'occasion des fêtes de Ramadan on organise une soirée dansante haray ko juldere nde woni arde eɗen organise ka fottete waɗe hirde ame waɗe welo welo ajib hino hawni ko ɗum waɗi shattana bayna musharriqin wa mugharrib enen e ɓen hiɗen woɗɗodiri jikkuji maɓɓe ɗin eɓe jikkuji men ɗin yaqulu yahya ibnu abi kathir oɗo ko tabi'ije goo inneteɗo yahya ibnu abi kathir
o inni kana min du'aihim laatinoke salafuna salih moƴƴuɓe men feƴƴinoɓe no ɓe tororayno Allah allahumma sallimna ila ramadan Allah accu sabu yurmende ma nden hewtinamen lewru suumaye wa sallim lana ramadan Allah newinanamen lewru suumaye wa taqabbalhu minna yilti sa newinanimen min horindu jaɓanamen lewru suumaye rahala ramadanu wanqada haray lewru suumaye ndu maayi ndun ɗon on ndu feƴƴi fama haaluna ba'da rahili ramadan haray ko honno alhaali men wayi ɓay suumaye yehi ko en artay ka wonnoɗon ka en chansay jikku ala nata'assa bi ilyati alqawmi kayfa kana haluhum hay ñembe yimɓe towunoɓe martaba ɓen ka l'islam ko honno ɓen ɓe jogitorno lewru suumaye ko honno ɓe rewirayno Allah ko ɗum haani ko duwa ɗen waɗugol janguɓe men go inni wo tashabbahu bilkirami in lam takunu mislahum nannintine e moƴƴuɓe ɓen haysi tawi on wa'oytawa maɓɓe net net inna tashabbuha bilkirami falahu sabuna nandintinagol e moƴƴuɓe ɓen ɗum ɗon holli otigi no jokki laawol malnaygal otigi naatoygol ka aljanna ala natafakkar haala wada'il muhibbin ene en miijitaki fewndo seedayno ɗen e weldiɓe men ɓen hara ko mayde woni ko sendi en ɓen ɗon ɓe yehi hande ɓe luttira hay fustinayna ko ɓe gollunokon أنعرف كيف كان يودع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة رضوان الله عليهم ومن التابعين والليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك وابن تيمية وغيرهم إن دارالك هن بيوان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان علي بن أبي طالب طلحة ابن عبيد الله الزبير بن الأوام أبو عبيدة رضوان الله عليهم ما دون جاء تابعين وانو الليث ابن سعد سفيان الثوري إمام الأوزاعي ابن عبد الله ابن المبارك عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية اسكي en nandintinotako e ɓeɗo daren ko honno kamɓe ɓe rewirno Allah enen kadi yentinen nde shi'ajo on no inna ɓe ko yenneteɓe min miɗo jaabo shi'ajo on ulaika aba'i fa ji'na bi mislihim idha jama'atna ya jarirul majami'u min awo menen ko ɓeɗo men jogii konti baabiraɓe e diina ɓe men ñentata holli men an kadi ñentinteɗo hollu men ñentinteɗo haray musidɗo julɗo min o innama unzur ila haali salafi alla yutaqabbala minhum ndaren yimɓe men moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen haaka ɓe hulunoɗon fiwata ɓe jaɓane kala ɓe tefa tun lando ko honno Allah rewirte ko honno rentorte wata o tigi hawru e lette Allah ɗen fa an aishata radiyallahu anha egginama enene aisha e Allah on yurme ɓe qalat ɓe maki ya rasulallah koyenelaɗo Allah allahu ta'ala yaqul Allah to ɗon himo dalika alquran ana makko walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim annahum ila rabbihim wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wo ɓenɓeno nene Aisha woni landade Allah daali ko alqur'ana ɓenɓeno rokka ko Allah jonni ɓe kon hiɓe huuli kadi kaɓe tawoya Allah est ce que ko ɓen woni ko fanda ɗum ɗo o ahumul ladhina yashrabuna alhamra wa yasriquna wa yaznuna ko fanda ɗum ɗon ene ko ɓenɓeno yara beere ka ko ɓenɓeno wujja ka ko ɓenɓe ono waɗa zina wona wolede fimum o aya ɗo o walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un hiɓe jonna ko Allah okki ɓe immorde e cellal immorde e jawdi immorde e ɓural immorde e gandal hiɓe huuli kaɓe tawoya joomi maɓɓe nelaɗo maaki
la yabnata siddiq ko ayo geɗal aboubacre siddiq o walakinnahum hum alladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna ko fanda ɗum ɗo ko ɓenɓeno hoora hiɓe juula hiɓe itta sadaka wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum hiɓe huli wata ɓe ronke jaɓanede nana goɗɗo no inna haymi maayi tun o tigi rewi allah duuɓi noga jaɓɓantati capannayyi o tigi hajjoyi laaɓi tati laaɓi nayyi laaɓi joyi hay o tigi maayi no jogi assurance kanko o naatoyayka nder aljanna la salafuna salih laysa hakada kanu adinoɓe en ɓe wonani ɓe wonirno ko honno kamɓe ɓe wonirno ulaika alladina yusari'una fi lhayrati wa hum laha sabiqun kamɓe ko ɓe adondiraynoɓe moƴƴoreji e kadi noon kadi ɓe adondira no islam yamiri noon no allah yamiri noon wonano kamɓe ɓe faalirano al imam hasanul basri rahimahullahu ta'ala himo fira o hadis ɗo o inni wo amilu wallahi bitta'ati wajtahadu fiha wa khafu an turadda alayhim wo ɓe wonaɓe wolede o aya ɗo ɓe golli golle moƴƴe ɓe ɗoftike ɓe tinnike ɓe huli kadi wata ɓe ronke jaɓanede innal mu'min jama'a ihsanan wa khashya ɓernde gomɗin ɗo on ko honno wayi ko o moɓuɗo hakkunde piiji ɗiɗi o moƴƴingol golle muɗum o hula wata allah ronkuɗum jaɓande naafigiijo on jama'a isa'atan wa amna o golla golle bonɗe o hula kadi no ɓe maakiri noon wondema julɗo on si o bonni o yiyay bakkatu makko on wastay woni ko fello hino hoore makko faalango yanude e hoore makko fello naafigiijo on si o bonni ɗum no wawa si coongil ari yeeso makko o wicci jungo makko ngon coongil ngil e huli e warede ngil wiiri ngil yehi haray ko aya mawnuɗo heccinɗinɗo ɓernde huloɓe allah ɓen e heli ɓabbe huloɓe allah moƴƴuɓe ɓen egginama e saydina ali yo allah o yurme mo o wi'i si tawi woni jemma sakkitoron ka suumaye e lewru ndun yi'ama innama janngo ko juldere filliɓe ɓen ɓe inni wo kanko saydina ali yunaadi fi akhiri laylatin min ramadan o noddayno ka jemma sakkitaro e lewru suumaye ya layta shi'ri manil maqbul fanu hanni tasi mi andayno ko hombo woni ko jaɓana golle makko e lewru suumaye min weltanomo wa manil marhumu fanu azzi ko hombo woni jaɓana ka golle makko min muññinamo sabuna o heɓi albala o mawɗo o hoora lewru suumaye yango hara allah jaɓanalimo e yo o tigi no yango lewru suumaye fof allah ronkamo jaɓande eɗen tori subhanahu wa taala yo yurme o jaɓana en golle men ɗen wa hadha abdullah ibne mas'udin yaqul ayuha almaqbul hani an laka wa ayu almardudu jabara llahu musibatak abdullah ibne mas'ud ko taabi e sahabaji wondunoɗo e nela sallllahu alayhi wa sallama o inni ko ayyo jaɓanaɗo weltor ko ayyo mo allah bugiti golle muɗum e muɗum toro allah yo allah ndikkini kono a sella sabuna eɗa rondi suno ɓernde wa hadha amiru bnu qaysin rahimahullah oɗo ko taabi'ijo inneteɗo amiru bnu qays yabki fa qila lahu ma yubkik himo wulla ɓe landimo ko honnu wonɗa wullande fa qala o wi'i wallahi ma abki hirsan ala dunya aw mata'in mi ala wullude fi miɗo rerɗani adna ma dakami on adna wo kono abki ala dhihabi zama il hawajir wo komi wullani ko yawgol lewru suumaye wa ala qiyami layali shita'i e immagol juula e jemmaji juutuɗe ɗen kanko si ɗum ɗon feƴƴi ko ɗum ɗon mapintamo ɗum wano o saayi mo wonɗen hande e nder Europe central Europe on ko hella 22 heures 10 o'clock ko ɗum woni futuro
ko hella 3 heures ma 4 heures 3 o 4 o'clock woni subaka ndaare so saayi hunkun raɓɓi ɗi ariɗo e saayi futuro on ko e 16 heures subaka on ko hella 6 heures ndaare kun tan hun hakkunde oɗo no juutiri hakkunde 16 heures haa e 6 heures du matin kamɓe ko o saayi ɗo ɓe wullani fi honnum ɓe heɓayno darɗe ɗuuɗuɗe ɗe ɓe juuli e muɗum enen noon wona noon yo Allah ruttu en e faade e ko yiɗi o yarli wa ta'ammal haalul alimi zahid Omar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala حين خرج يوم الفطر ليخطب فقال أيها الناس صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم ما كان وكان بعد السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر أو يوم عيد الفطر فيقال له يا فلان إنه يوم فرح وسرور فيقول صدقتم ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل عملا فعملته فلا أدري أيقبله مني أم لا. الله أكبر. عمر بن عبد العزيز ñande julde suumaye o immi himo waajo o inni ko ono yo yimɓe on hoori balɗe 50 on immike jemma on juuli jemmaje 50 hande on yalti ɗon toro Allah yo jaɓon on golle moɗon wo kono non adinoɓe en moƴƴinɗe golle muɗum ɗum ko sahabaɓe ɓen mbawno hikkiɓe maɓɓe sabuna oɗo ko tanirawo Seydina Umar o inni ñalande julde a yiyayno goɗɗe maɓɓe no jooɗi hino wulla wo ɓe landimo ko an yo kaarijo hande ko ñalande welo welo ko honnum wullanɗa ko honnum woni ngosuno o inni ko goonga wowluɗon wo kono min komi neɗɗo komi maccukun yamirilan patron an taguɗolan on pullo an on yomi gollu gollal mi gollingal mi anda si o jaɓingal e si o jaɓalingal ko ɗum kanko woni ko sunini mo fa hayya akhil karim ukhtil karima badir bil a'mal badiri bil a'mali saliha ko ayo musidɗo julɗo ko ayo bandirawo tinno golla golle moƴƴe wasabiq adotir e gollugol golle moƴƴe no l'islami yamirino wanafis fil khairat participe an kadi kala ko moƴƴere woni ko tawata o tigi hettoya e joddindinke aljanna fal amalu la yatawaqqafu illa binqita'i l ajal golle ɗen ɗe hadowaka o tigi dartagol e golle moƴƴe si o natuma o tigi fiɗamayde qala alhasanu lbasri rahimahullahu ta'ala o imamu meɗen hasanul basri mo nene Aisha maki kalamuhu yushbihu kalamul anbiya si o wowli a sikkay ko konngol annabajo o wi inna allaha lam yaj'al li amali lmumini ajalan illa almaut wo Allah darnirali golle gomɗinɗo moƴƴo si wona mayde nden ko ɗum o darniri ko ɗum ɗo woni julɗo moƴƴo on o haani gollugol golle moƴƴe ha Allah ƴettitamo wonkiki Allah to ɗon yewti ko alqur'ana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin e suratul hijri rewu joomi ma ha yananede mayde nden hewte ko ɗum imam ahmad rahimahullahu ta'ala ñande goo ɓe suti o nawyi o ronki himo jogi tindore ndaha himo jogi karambol ɓe landimo ko ayyo imam ko ha honde tuma jogittuɗo tindore e ndaha ila mata al mahbara ɗum woni ndaha ka ala arabu ha honde tuma an e nde tindore ma e karambol ma e imamu
o inni almahbaratu ila almaqbara woko tindore nden ha ka nder ngayka koni salafuna salih wa'uno qila li bishrin alhafi rahimahullahu ta'ala fama balu qaumin aw aqwamin yata'abbaduna wa yajtahiduna fi ramadan ko gando meɗen inneteɗo Bishr al-Hafi yo Allah yurme mo ɓe landimo ko honno woni ñaawore ɓen ɓe no rewa Allah e suumaye pet hande ɗen jogiiɗo kotiraɓe yeruɓe miññiraɓe si suumaye feƴƴi ɓe naati e yuppugol pantali eɗen jogii bandiraɓe towɓe duuɓi woɓɓe ɓurni 40 kono ko duuɓi ɗin to yo Allah ruttuɓe heɓe jogii perik heɓe jiiɗaɓe o mesno ka ko'e maɓɓe heɓe ɗaɓɓi pantalon hum ɓurkum seerude watti tinto ha moƴƴa taw inna wayɗo kala simi feƴƴi kala yiwɗo lan o yeƴƴitoto o ndaara ɓe nanga laawol ngol si suuma e ari ɓe ƴetta tigga on ɓe fawa ka hoore andi nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe goongi si suuma e ari Allah fermay dambuɗe jiiteeli ɗin o uddita dambuɗe aljanna seytanuji ɗin fof muɗum kolmbe on andi oɗo seytanu ko kanko tun andi ko jogi ber seytan mo kala noon no jogi seytaniru woturu no nelaɗo maati kono oɗo en anda ko jelu o jogi kanko ma nduɗo hino boni jikku kanko o tiggoto suumaye ka yiɗamo woymo ɓaɗo ka juulirde alhamdulillahi no moƴƴi kono no suumaye feƴƴiri o ƴetti pantalon hoye seeru koy ma mini hun kun tawata hara si o wattike kun ko wallahi si tawi woni ko sifa kun ɗon ño'ete laaɓi 10 si hewtoya koyɗi makko kolli makko koyɗe ɗilleyi mini hun kun hakke makko ko raɓɓiɗi o ukko e saare nden e fittungol yimɓe ɓe yo ɓe en ɓe hulu Allah yo ɓe wawirɓe nuyi hulu Allah ndaren ko feƴƴi e leyɗe heeferɓe ɗe balɗe ɗo mi ala wolde honto goɗɗo ƴetti camion wal naati no wara yimɓe calculino ange kummini humma togo sum si al tawanoma e ɓen waraɓe ɗon nafatama ko yimɓe ɓen ƴetta e ma haysi ko jilbabuɓe surrirma ɗum nafatama yeeso Allah ma on suka yaltoɗo ɗon e ɗaɓɓere rewɓe par ce que ko fijundaaru woni ɗon si ngal camion wal hawrune ma maayuɗa ma ɗum wattanen hiila hande yimɓe no jooɗi e nder bisuwal tungal fetta ma no aéroport ɓe Bruxelles on ko fettunoɗo ma nokkeligo o nde wotere tun hiɗa jooɗi han hiɗa fokkiti voyage fetta maya ɗon hiɗa jogii naate hiɗa jogii mes hiɗa jogii périk ka hoore ma hiɗa pentiti ɗon ha waywa pentir hiɗa watti ko wattiɗa o hiɗa ukki e cayeɗen hiɗa jinda kala gorko yeƴƴiɗi yuɗoma e honenete no yeƴƴito ndaare yiltoɗa noon e suuma e ara wattoɗa coñci l'islam no coñci l'islam ɗin jogitorma noon hiɗa haani luttudugal e ɗin ɗon kono no suuma e feƴƴiri a ƴettiɗi a wallini to ƴetta coñci yeebiɗi wattoɗa si a tawa noon e ɓen maayuɓe ka aéroport ñande on bombu ɓen honenete huɗaɓe fettinno bombu ɗon ma e ngal métrowal ma e ngal biswal Londres so tawi ko to wonɗa ma ɗum wano honenete inondation flood ko waɗata e nokkeli goo ma wano hella États-Unis hiɓe andi hurricane Katrina e ko nanditi e muɗum si a tawano e ɓen waranoɓe hara ko hendu ma ko ndiyam waruma an e kum mini jippum ma ko honto marɗa ko tawoya Allah ɗum no hulɓinani moko ba yo yiw ɓiɗɗo makko no watti ko watti o ma ɗum no hulɓinani moko ba suddiɗo ma wona suddiɗo ɓiɗɗo makko on inna no yaltude fimis o toro Allah yo ɓiɗɗo makko on heɓu prix wonugol honenete Miss Guinée ko honno ɗum nafay ma ko ni Allah jarnirte ñande go a innuno yo Allah okkore moodi ma yo Allah okkore ɓeygu okkorma innuɗa yo Allah okkore ɓiɗɗo wonuɗa suwiɗo innuɗa yo Allah tippine hoore jang Allah tippima hoore jang innuɗa yo Allah holluma yo holle kum bobo ma no janɗi Allah holluma kum janɗa toriɗa Allah e Allah foti mbaadi makko Allah fotini mbaadi makko ni hay batte ŋattande sonsolium gootum ala e ɓanndu makko inna joni noon Allah ka yoɓɓutugol man yahay mi ɓortoyamo e tawde jama o wona mis o yi o ɓorto ha heddo silipu hunku
o yeƴƴitto e ɓeeɗa ɓe ndaara way, o yeƴƴitto kadi e ɓeeto kadi ɓe ndaara way, o seppa kat o feƴƴoya. Ya subhanallah, wonani Allah yettirte, wonani Allah yettirte. haray la in rahala ramadanu fa inna al amala lan yarhal. beni faljude si tawi lewru suumaye feƴƴi ɗum ɗon hollali golle moƴƴe ɗen lanni. ya sahin ya ghafilin, ko ayi welsindiɗo e fi Allah, la in inqada ramadanu fassayru nahwa llahi lan yanqadi. si tawi woni lewru suumaye feƴƴi golle moƴƴe ɗe ma laawol ngol ka Allah ngol lannali taw a hewtoyaali, iɗa haani moƴƴingol ko heddi kon. qala almawla jalla fi ulah, Allah towɗo on daali, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilladhina amanu billahi wa rasulih dhalika fadlu llahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli alazim. hay ko ono yo julɓe adotire e yurmende Allah e aljanna yanji makko no fotawa kammu e leydi. ko hombo marana ɗum yo Allah, lilladhina amanu billahi wa rasulihi, ko ɓen gomɗinɓe Allah, gomɗini o yoɓoyay ñalande darngal, gomɗini o nangitiray goɗɗo ka adna ga. ɗum ɗo ko ɓural Allah, kono noon o jonningal wo on mo yiɗi. joni anduti tawi ko a ɓortotoɗo waɗa naate e perik ma ɗum ƴetta innano waɗi jilbabu, ƴetta gotum waɗa ley, ƴetta couleur goo watta dow, ƴetta couleur tati jowi ka yeeso waɗa ɗum ha dow ga. wallahi mi andinima a tawama e ɓen ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki fi muɗum. sinfani min ahalin naari lam arahuma ba'd, yimɓe ɗiɗo jeyaɓe e yiite ɓe mi yi'ali ɓe taw. ara noon ko hombo rijalun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna biha nnas. mi yi Allah hollilan ɓen ɗon ɓe jogii ko wandite bukki nayi hiɓe piya yimɓe, ɗum ko police e militaire. nelaɗo maaki hadis go iyaka min bitanatihim, mi haɗima weldugol e maɓɓe. on foppi ɗon anndi manifestation waɗay tum ɓe yalta ɓe fella yimɓe ɓe. nelaɗo maaki ɓen ko jeyaɓe yimɓe yiite. ɗimmo on ko hombo, ko nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila. ko rewɓe wattiɓe ɓe ƴetta ɗum ɓe juutina dow ga, ɓe jogii kadi no ɓe waɗira wastayi ko sukundu ɗuuɗi ɓaawo, ɓe ƴuugina ɗum haa dow ga. ko ɗum waɗi nelaɗo maaki ru'usuhunna ka asnimatil buht, ko e maɓɓe ɗen no waawa ƴuugere ngelooba. kono ni ƴuugere ngelooba komo jooɗike mo ndaari ngelooba no waɗa hino toowi joli nokkeeli ɗiɗi no waawa pelloy ko koye ɗon ɗiɗo woni ƴuugere ngelooba ma ɗum ɓurkun toowude kon. ndahri sa mooɓi ɗum ɓaawo gaaɗ a taari est ce que hinano wayi yilto o tigi watto deleke hu raɓɓi ɗum kum pantalon o seeru kum innamiɗo tiggi. wallahi ko ɗayne noon. est ce que awa si a faala yeddugol ma ami sattinanima a faala innugol ko noon nene Aisha ummul mu'minina radiallahu anha wattorno, a faala innugol nene Hafsa bint Umar ko noon wattorno, nene ummu Salama ko noon ɓe wattorno. la wallahi wona noon ɓe wattorno. alam taqra'i fi surati alwaqi'ah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله دال سورة الواقعة بين أدون ديروبة في الله ko ɓen woni ɓannoyteɓe ɓen ɓe naadoye aljanna ne'ma hakkunde mon e Allah. billahi aleykum ko hombo naadeteɗo e nder yiite balɗe ɗiɗi e nder volcan on ɗon yalta o huutore o woye calculen noon yiite Allah nge ñande o ñande nge huɓɓi hinge lettude o tigi
bi o tigi ka o maayi ɗon dargal makko darike wano e misal Firawna e ko nanditi e muɗum ñande wo ñande Allah no lettude ɓe ñande o Allah no lettude ɓe joni noon ko duuɓi jelu wurata ɗo lettoyeɗa pooman allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila ibnul jawzi o inni rahmatullahi alayhi السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات بنو أدنديرا كأدنى دو وادوغول بيجي موجي ko ɓe woni adondirooɓe ɓe ñalaande darngal waɗu naatoygol kadi ke aljannaaji an ko ya watto yeebiiɗi yaltaa ma suka on yuppa pantalon muɗum yalta jooni ko yaltani juuɓe ɓen e sukaaɓe ɓen ɗum noon kadi hino hiɓe ɓanniti ɗum ko alqur'ana jannetee ɗon kenen ko ɗo woni liyeede rencontre maɓɓe juuɓe ɓen e sukaaɓe ɓen ɓe ƴettindira numéro ji ɗon ɓe noddindira ɗon ɓe waɗa ɗon rendez-vous ji ɓe ara ka juulirɗe ɓe watto sa yii ɓe inne machallah si ɓe iwi ɗon ɓe yii a yi o yiiɓe ka Facebook a yii concoy koye ɓe watti inna subhanallah est ce que ko gooto on ni yimɓe ɓen accu ɗaynugol ko'e maɓɓe gooto e men annda ko honde tuma mayata wallahi miɗo hawri e hadis nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo mi présente on hadis on mi holla on kadi hadis on o hulɓinilan jooni noon ko honnum hulɓinilan ma ko honnum weltinilan e hadis on ndaren egginama e abou hurayra radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ata al maqbarata fa qala hadis on no woni e nafoje ɗuuɗuɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari ka berɗe baqi al harqad ɓe naati ɓe hollude en mo naati e nder berɗe ko honnum duwa waɗugol harayna ko woɓɓe naatata nder ton janngugol ya ayyatu an nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ma inna no janngude fatiha ko nandite muɗum o wayi ɗum ɗon islam on no haɗi janngugol alqur'ana ka nder berɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haana ñentinede ko ɗum ɗo kamɓe ɓe maaki assalamu aleykum dara qawmin mu'minina wa inna inchallahu bikum lahiqun min jam e kisiye e moɗon galle gomɗinɓe si tawi allahu on jaɓi ko ɓaɗi min hewti min tawta on ina ɗo ha kamɓe ɓe arta ka aduna ko enen mayata tawtoya ɓe on tuma nelaaɗo ɓe maaki ko weltininmi kon e hadis on wadittu anna qad ra'ayna ihwanana womi yelino yo taw mi yi'ayno siɓɓe men ɓen ko honɓe woni ɓen siɓɓe nelaaɗo qaalu sahaba ɓen inni awalasna ihwanaka ya rasulallah ene wona mene woni siɓɓe maɓe yo nelaaɗo qala nelaaɗo maaki antum ashaabi onon ko o wondiɓɓe an wa ihwanuna siɓɓe men ɓen nene gootoɓe men ɓen alladina lam ya'atu ba'd ko ɓen ɓe arali taw calcule heɓi duuɓi wulure e 337 mbi nelaaɗo feƴƴini ko honɓe woni nene gootoɓe makko ɓen si wona enen joni noon ngal teddungal ngal Allah waɗi e ma an suka an o baabiraawo an ɓe neniraaɓe accoɓe ɓiɓɓe mum watto ko watti wo ma kamɓe tigi watto wattanɗe ɗe tawata yaada e coñci l'islam est ce que hare an iɗa tawa e ɓen est ce que iɗa ɓanniti hoorema e ɓen ɓe nelaaɗo maaki fii muɗum mi yelinoke yomi yi'u siɓɓe an ɓen est ce que iɗa suusi wattagol mini jipe daro yeeso nelaaɗo inna nelaaɗo min komi siɗɗo ma est ce que iɗa suusi wattagol cheenuwol ma hiɗa fembi rok ma ɗum hiɗa newnani ɓeygu ma mo moori mèche ma ɗum hiɗa watti yuppi pantalon ma hiɗa newnini ɓiɓɓe ma ɓen jiwɓe ɓen yo ɓe watto ko ɓe watti wo est ce que an hiɗa suusi daragol yeeso ma e ɓeygure ma inna nelaaɗo ɗaynolan ɗo komin siɓɓe maɗa la wallahi on tuma nelaaɗo ɓe maaki e sahaba ɓen inni ya rasulallah koye nelaaɗo kayfa taarifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ko
ko honno andirta ɓen siɓɓe ma ɓe arali taw e mofte maɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ara'ayta law anna rajulan lahu haylun gurrun muhajjala bayna zahray haylin duhmin buhmin ala ya'rifu hayla tami jindin e firo hadis on nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki si tawi hiɗa jogii pucci buy goɗɗo no jogii pucci kono kanko ko ɓaleji tun an pucci ma ɗin fof ko rawnuɗi est ce que hiɗa fayta pucci ma daneji ɗin hakkunde pucci makko ɓaleji ɗin sahaba ɓe maaki o bala ya rasulallah goɗɗo anditay pucci makko ɗin on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki nafore ɗimmere nden e hadis on fa innahum ya'tuna yawma alqiyama e hadis goo ɗo fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min alwudu'i ɓe aroyay hiɓe jalbi batte ko ɓe salligi kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hadis ɗimmo yaaduɗo e oɗo mi fillitomo inna ummati ya'tuna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu'i faman istata'a minkum an yatila ghurratahu falyaf'al mofte anden nde aroye ñalande darngal haray ɓe jalbi battane ko ɓe salligi kon tere maɓɓe ɗen no jalbi battane ko ɓe salligi kon kala on wawɗo juutingol seeɗa ko salligoto kon yo o waɗu sabuna kala ko salliguɗa ñalande darngal wonto yey annora jalbinane on tuma ɓe maaki ko hulɓinilam noon e hadis on wa ana faratuhum ala alhawdi min miɗo habbiti mofte an ɗen ka gaɗa ala la yuzazanna rijalun an hawdi kama yuzazu lba'iru dallu wo malaikaɓe raɗoyto ɗo woɓɓe no goɗɗo raɗorta ngeloɓo makko mba tawata hino humino mba fuutomo hara ɓe wonaɓe raɗede ɓe yiinelaɗo ɓe faala yahugol ɗon ɓe andi ɓe rondi probléme malaika ɓen jokka ɓe nanga ɓe fiwata ɓe aruka nelaɗo sakko nelaɗo tefana ɓe bona ko jikku o tigi on wayino unadihim nelaɗo ɓe maaki mi nodda ɓe ala halumma hey ko onon arega fa yuqalu malaika ɓen innahum qad baddalu ba'daka ya rasulallah allahu akbar ɓe wonɗa noddudeyo ɓe aru ɗo ɓe wayli dina ma kan ɓe wayli dina ma ka yo nelaɗo hino tawa e ɓe wonaɓe wolede fi muɗum ɗo o karamukojo innuɗo kanko ko o tijjani ma wirdu tijjani wallahi mo maydi e wirdu tijjani o natoyta aljanna mo wirdu tijjani yi'ata no jogii jikruwol muɗum no wohla ko woni wowlude sabu no heno e nder defte maɓɓe ɗen jawharatul kamal wonnema si goɗɗo hiwrike ma hiɗa wirdade o innima assalamu aleykum ko ya innu honto ɓe itti ɗum allah daalaka alqur'ana wa ida huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha si on hiwrama hiwrangol islam hiwre sifa mum ma rutton ko ɓuri ɗum ɗon an inna o tigi hiɗa jogii jikruwol ya subhanallah ma ɗum hino tawa e maɓɓe kadi ɓe innoɓe no yaade ɗo maggal tuuba wallahi yaada e l'islam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la tushaddu rihal illa li thalathati masajid aw kama qala alayhi salatu wassalam goɗɗo haɓɓata cawlum makko no fokkiti yawgol juulirde si wona nokkeli tati almasjidul haram suudu allah hormantende ɗum makka wa masjidi hatha e nde juulirde an ɗum wonde madina tul munawwara wa baytul maqdis e juulirde wonde palestine yo allah jonnutunde julɓe ɓen ko ɗon o tigi hani piyangol cawum makko ka ɓawa makko inna miɗo yaade hare na yahugol maggal tuuba wona yahugol honnete marok ɗo winna no yadde zawiya ma ɗum wona yahugol ɗo mi anda honto ɗum ɗo fof muɗum yaada e l'islam ko khurafat ɓeyditaɗi ka nder l'islam haray suuma e ari holli en ko honno o tigi
wawirta hunduko muɗum wano nelaɗo sallallah sallam e makino fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im si goɗɗo yennimo ma haɓimo yo tigi innumi ɗo hoori kasuma e lanni ɗon kadi wakkiloɗa on jukku ɗon no Allah daliri noon ka alqur'ana wa a'rid anil jahilin ɗuro ɓe majjuɓe imam ash-shafi'i himo wowli konngol mi hoolaki mi wawa firude ngol e pular no konngol ngol labira noon ka arabu wo yuqabiluni safihu bikulli safahin wa humqin fa arfudu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin zadahu al-ihraqu tiba wo on neɗɗo jofoojo hino ɗaɓɓitiranme kala noone no o wawiri fiyo mi wonu jofoojo no jofiɗiri noon wo kono min mi jogiti muñal wo muñal angal ko honno wayi ino wawa sa huɓɓini cuurayi kono cuurayi on neeɗi huɓɓirgol wo ko noon suudu ndun ɓurti uurirde awo wo kono mi muññori wo ko noon mi ɓurti marde baraji ka Allah haray ko ayyo musidɗo julɗo faman yuridu fikaka nafsihi wa man yabtaghi najata nafsiha ko hombo woni on faalaɗo sottugol hoore muɗum e probléme ji aduna naadoyayɗimo ka yiite ma ɗum welo weloji aduna naadoyayɗimo ka yiite wallahi mi yilta yewtere anden e ɓe juuɓe sabuna ko ɓe woni perduɓe ɓen jokkaɗo suka mo duuɓi nogay jo innamiɗo yiɗi o waɗi ɗon zina o heɓinama a hersini mawɓe ma a hersini hoore ma suka on o faalakama yugol hayɓe mawɓe makko yiɗa yo andu ko waɗi on bone ɗon si wolama taw ɓiɗɗo kaari on reedi neniraɓe men ɓe tawata yo Allah ruttuɓe ka dina nanayɓe inna yo Allah walle do harawna an andi ɓe anduno ɓiɗɗo maɓɓe on e kaari no jokkodiri ya subhanallah honto enen e jikku salafuna salih honto enen wonɗen e jikku sahabaɓe moƴƴuɓe ɓen jiwo on wona ɗon o reeda ɗon na nene makko weltanimo na baaba makko wona siɓɓe makko o jibina ɗon nene makko suusatama baaɓe makko hollutugol hay gooto ɓiɗɗo an on jibini nene makko ma baaɓe makko suusta hollutugol hay gooto hande ko inde boobo jiwan on eno jibini goɗɗo suusta landagol ɗon ko boobo hombo ni ka galle moɗon hara on ɓittaki innugol ko ɓiɗɗo an on jibiniri ni hina woni perduɗo hay ƴetta coñci l'islam habboɗa dewgal yeɗɗungal ko an yo suka ko est ce que hiɗa yiɗi yo bandirawo ma waɗe ɗum ka galle moɗon o artira e reedu ndu tawata ko suka fuyantejo mo jokka fus woni ko heɓinimo rahmatullahi wasi'a yurmede Allah nden hinde yaaji ko feƴƴi kon toroɗen Allah yo yaafo en wa abwabul khayri kathira dambuɗe golle moƴƴe ɗen hino ɗuuɗi fa ida baban mughlaqan faqad fataha Allahu laka abwaba si tawi Allah no ombanma ngalɗa dambugal Allah no waɗitanma dambuɗe woɓɓe imo newinani ɓe hajju woɓɓe o newinanaɓe woɓɓe imo newinani ɓe horugol woɓɓe o newinanaɓe kono emo newinani ɓe piiji boyi ñande goo Abu Hurayra e wawɓe wano noon Ammar ibnu Yasir en ɓe arno ɓe tawi nelaaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maaki ɓe wi'i ya rasulallah ko e nelaaɗo dhahaba ahlu dusuri bil ujur yasumuna kama nasum wa yusalluna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wonni ɓe amen ɓe naɓi baraji ɗin fop hiɓe hoora no min hoorirta noon hiɓe ittira eɓe juula no min juulita no ɓe itta sadaka mbuuɗi maɓɓe ɗi mene min ala ko min itta nelaaɗo ɓe maaki Allah waɗanaali on ɗum kadi ko itton sadaka kullu tasbihatin sadaqa kala subhanallahi ko sadaka kullu tahmidatin sadaqa kala innugol alhamdulillahi ko sadaka amrin bil ma'rufi ko sadaqa yamirgol ko moƴƴi nahyin anil munkar haɗugol ko boni ɗum ɗon kadi ko sadaqa yiltiɓe maaki wa fi bud'i ahadikum sadaqa hay ko goɗɗo yiidata e sonna mum ma ko goɗɗo ɗaɓɓirta moodi makko mbalmi ɗum ɗon kadi ko sadaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki a yati ahaduna shahwatahu fatakunu lahu ajre goɗɗo yiida e sonna makko
harano wonni ne makko joddi nelaaɗo ɓe maaki yewtelan seyka ka harmi o waɗuno awra makko ko nu wodannomo alaysa alayhi wisrun est ce que na bakkate probléme fawimo ɓe maaki o ɓenni awa so yaari ka noon ka moƴƴiɗon ko ɗo wonanimo baraji ɗano so yehi toon ko probléme ka saria islam hutorte ɗon miɗo andi noon worɓe buy ko maayi ɗum woni jindude e nder amérique e nder europe e nder afrique e nder asie ma ɗum e nder kala ka julɗo woni buyno ɗon ko maayiɓe woni wuurude mi wowla noon surtout enen fulɓe ɓe yiida e ɓeygu goɗɗo innanɗo faala fije la hakkunde meɗen yiida e jiwo innaɗa faala fije yala hakkunde moɗon waɗida e makko zina si tawi ko a moko ba jombuɗo andu ko fawima ko ferede ha maaya buyno jindude ɗo ko maayuɓe siko debbo on kadi koyo fere ha o maaya buyno jindude ɗo ko maayuɓe joni noon Allah surrimo ha ka woni ɗo o wirtalima ko yurmede makko tuubo ruttoɗa e Allah yo Allah yaafoma no gasa heɓa moƴƴere nde tawata kenen a heɓata feere immagol jemma juula ma kenen ganto hungo haɗama yaha hajju kono heɓa baraji yawɗo hajju ma ɗum heɓa baraji immiɗo juuli sabu honnum anni e moƴƴe ɗen e tinnagol ngol dalilu ma honto dalilu an on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki eɓɓidiren hadis on e komi yewti kon inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fihi on won ka nder saare madina ɗum tawi nelaɗo ɓe ala kamɓe ka saare ɓe yehi jihaade hollugol awa yawɓe jihaadi ɓe no woodi woɓɓe ka saari ton heɓe mari baraji yawɗo jihaadi wano fewndo saydna ousmane luttuno sabu ɓeygu maɓɓe tawi sella ma wano fewndo saydna ali radiallahu anhu nelaɗo makunoyo ɓe luttutu madina nelaɗo ɓe maaki yimɓe no ka nder saare madina kala ka yahuɗon hiɗon mari baraji hiɓe mari baraji sifa muɗum kono le kamɓe hiɓe ka nder saare madina habasahumul udru ko ganto woni ko jogiiɓe ton ko ɗum waɗi ari e yewtere gando meɗen goɗo o yuɓɓidiri gimɓi wo ya sa'irina ilal baytil atiqi laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha anna aqamna ala udrin wa qad rahalu wa man aqama ala udrin faqad raha wo ko onon heɓuɓe feere yehi ka suudu Allah hormantendu Allah newi ni on yehi on yaadi e ɓalli mon ɗen minen ko honnum haɗi men yaha ko ganto ɓerɗe amen ɗen hino ton nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on mo ganto rutti e faade waɗugol moƴƴere hemo mari baraji moƴƴuɗo haray famal ahdu ba'da ramadan haray ko honnum woni neɗɗon ko duwa tinnorgol e ɓaawo lewru sumayye hafiz ala salawati l hams haray ñiiɓu e julɗe maɗen jowi bi khushu'in e yankinaare wa khudu'in e hulugol Allah hafiz ala sawm tinno horugol si tawi Allah no ɓey okkorma cellal kana junnatan min a'da'ika hisnan hasinan min shayatin al insi wal jinn hari horugol ngol hino woni heedo no woni tata hakkunde ma e sheytanuji ɗin fa hal ta'manu ala nafsika baqiyata al ani bila hisnin ene yiɗa wakkili wonugol lebbi 12 a ala gardikor ko gardayma suuma e gardima e nder lewru ndun sheytaniru woturu pottiti e ɓadakima sheytanu banadama ɓadakima sheytanu jinnaru ndum ɓadakima iɗa faala noon wonugol lebbi 12 hara ko ange sheytanu si ɗon feƴƴi wakkiloɗa hoora ñande e bala e ñalaɗe 6 e nder juldandu Abu Ayyub al Ansari radiyallahu anhu o wi'i hadison ko imam Muslim woni ko fillimo man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal ka siyami dahri
kala on horuɗo lewru suumayye o jokkini ɗon ñalaaɗe 6 e nder juldandu hino wa'anama wastayi woni o hoori hitande nden fof. cheikhul islam ibnu baz rahimahullahu ta'ala gando meɗen feƴƴinɗo ko neeɓa hella duuɓi nogay ni si timmi bi o feƴƴini ibnu baz o ini wo o ñalaaɗe 6 e nder juldandu innaka ko ya hooru jokkindina kon inna ko 6 min shawwal ko ñalaaɗe 6 e nder lewru juldandu ko an noon suɓoto ko honde e ɗen ñalaaɗe ɗon faalaɗa hoorugol etoɗa noon woɗɗitoɗa ñalaande juma on sabu no nelaaɗo no haɗi hoorugol ñalaaɗe juma si wona hara ko ganto wonɗo yoɓude o hulu wata suumayye taw mo haralannaari. si a gayni hoorugol ɗum ɗon wakkiloɗa kadi jeeyaɗa e tawaaɓe hoorooɓe ñalaaɗe 3 lewru be. miɗo wasiyo mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama okki abdoullahi ibnu mas'ud ɓe maaki o ayo abdoullahi ibnu mas'ud si tawi a hooray ñalaaɗe 3 e nder lewru ndun hooru 13 on 14 15 si tawi ɗon feƴƴi kadi wakkiloɗa ñalaande tenen e ñalaande alkamsa Thursday e Friday maɗo lendi e jeudi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓay ɓe landama fi horugol tenen e alkamsa ɓe maaki min ko e tenen woni komi jibina miɗo yiɗi horugol e tenen yiltiɓe maaki hadis goo golle monɗen ma golle men ɗen weeɓitete ka Allah ñalaande tenen e ñalaande alkamsa nden ñande ko waɗuɗa kon e nder yontere nde fof hewtoye e Allah miɗo yiɗi nde golle an ɗen hewtoya ka Allah hara nden ñande miɗo hoori yiltoɗa kadi wakkiloɗa hoora ñalaande arafa nden ñande ko ñalaande teddunde ka l'islam yiltoɗa kadi hoora ashura nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe seenino madina ma ko ɓe seeni madina alyahudankoɓe ɓen tawi hooray nden ñalaande ɓe landiɓe ko honnu wonɗon hoorande ashura ɓe inni wo nde ñalaande ɗo ko ñalaande teddunde ka amen ñalaande moƴƴere wo ko nde ñande ɗo Allah woni ko dandi bani israila e ayɓe maɓɓe ɓen ɗum ko fir'auna e yimɓe makko ɓen annabi Musa hoorinde ñalaande ɗo on tuma nelaaɗo ɓe maaki ana a haqqu bi Musa minkum nelaaɗo ɓe maaki min miɗo ɓuri on handude e Musa nelaaɗo ɓe hoori ñalaande nden sallllahu alayhi wa sallama ɓe yamiri kadi yo hoore ari e hadis go'o ɓe maaki la in baqitu ila qadimin si tawi Allah tawno yiilan ko arata la asumanna 9 wal 10 aw kama qala alayhi salatu wassalam mi hooroya 9 mi hooroya 10 e ndu lewru ɗo o ɗum ko ɗum woni jombente si en wattani noon heyla enen noon fof yaari ka ñaamo hooruɓe waɗuɓe ñande jombente nden juldere yaari ka nano ñande jombente ko ñalaande hooretende ko honno goɗɗo juulirta subaka o yalta o inna on juuli e jan hankinkere mi juulano subaka o woye haray ko faamu on woni ko sellaali nde hitande duuɓi 63 ɓaawo ferugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama si on wattani hiila shi'aaɓe ɓen kamɓe ɓe piitoto si hewtinde ñalaande ɗo ko ɗo yeton ɓe ƴetti jolokooje ɓe piito ko nden ñalaande hawrondirno net kalimoore wako Allah danduno Muusa ɗon Allah hawrindindi nden ñalaande ɗon shi'aaɓe ɓen kamɓe tigi ɓe wari ma ɗum rawafida ɓay ko noon ɓe noddirte ɓe wari taaniraawo nelaaɗon al-Husayn ibnu Ali ɓe wari mo ɓe taƴi hoore nden ɓe jogiti nen ñalaande no ñalaande ninse ko nen ñalaande ɓe woni piitaade kamɓe yaada e bindi jogitiiɓe noon nden ñalaande noon kadi ko ñande julde jombente yaada e bindi
ko yaadi e bindi ɗum ko sennanelaaɗon sunnanelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ñalaande hooreteende nana goɗɗo no innahimo looti mbiiru jang woɓɓe ronko heɓugol gobule on tew mbiiru jang ko yarak an ko honno heɓirɗaa ko lootiɗaa en yii ko faamo on woni sellaani yiltoo ɗon si ɗon gaynii kadi lewru ndu hajjoytee nun e muɗum ɗen sappo arane ɗon ko tawata ñande arafa no tawa e muɗum ɗen ñalaaɗe sappo arane ɗon ko ɗen donkin ko ɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam firani en o aya qur'ana wal fajiri wa layalin ashre allah wondiri peeral fajiri ɗum na bimbi wo bimbi ko peeral fajiri woɓɓe inni arano on ka sappo sakkitoro makka sappo arano juldeere donkin woɓɓe inni o ko bimbi julde o woni ko faanda kono almuhim joma tafsir en no yanñi ɗon ko ɗuuɗi ko faanda ɗon ko sappo arano on wala yaalin ashrin e sappo arano on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma min ayamin al amalu salihu fiha ahabbu ila llahi min hadihi l ayam alaa ka goɗɗo gollata gollal moƴƴungal ngal tawata ino yiɗaa ka Allah wamo golli e ɗen balɗe sappo ɗon ɗum kaka julde donki qaalu walal jihadu fi sabilillah enen noon nelaaɗo hay so tawi ko jihaadi wootigi waɗi nelaaɗo ɓe maaki walal jihadu fi sabilillah hay si ko jihaadi kono noon condition gooto no wootigi no waawa heɓugol baraji ɗen balɗe sappo si tawi woni illa kharaja bi nafsihi o yaltida e wonkiw makko kun wa maalihi e jawdi makko ni summa lam yarji bi dhalika shay'un kanko jawdi makko ndin fof muɗum lutta toon hara e fus artali ɗon on o waaway heɓugol baraji ɗen ñalaaɗe sappo ɗon ka donki haray ko en tinno hooren ɗen ñalaaɗe ɗon kadi hadis on noon himo ka deftere imam meɗen mouhammad ibnu ismail al boukhari yo allahu on yaafo mo haray hiɗen torondiri kadi wakkilagol immo jemma juula hay si tawi woni ko darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi ari e maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki hayrukum ko nene aysa felli hadis on ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallah alih sallama ko ɓuri moƴƴude e mon man taala umuruhu ko on mo heɓi gurnan juutuɗan wa hasuna amaluhu o moƴƴini golle muɗum ɗen ma ɗum hari hadis go'o hayrul a'mal ilallah ko ɓuri moƴƴude e golle ɗen ka Allah adwamuha wa in qalla ko ɓurɗe duuñaade ɗen hay si tawi fanɗi haray ko en wakkilo kadi immagol jemma juula on nelaaɗo e maaki e hadis go'o sharaful mu'mini qiyamul layli teddungal julɗo ko immagol jemma juula imam meɗen alhasanul basri landano o inni wo ko fi honno yimɓe go'o geece maɓɓe ɗen a sikkay ko annora woni e geece maɓɓe ɗen ko honno woni fiiɗo yewtimen yo imam ko honno faamuɗa e fiiɓen ɗon imam hasanul basri o inni wo ɓe ko yimɓe waaluɓe hiirude de Allah iɗon andi le Allah allahu nur Allah ko annora no yewtiri noon e suratu nur allahu nuru samawati wal ard o inni wo ɓe ko hiruduɓe e Allah hirduɓe e annora ɓay weeti bimbi Allah waɗani ɓe annora ka geece maɓɓe yo Allah tawnu en e ɓen immotoɓe jemma juula Allah dalika alqur'ana wa min allayli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka maqaman mahmuda hara e immo e jemma on juula ko naafila ko nafoore wondande ma kalkili ñalande dargal innaɗo allahu akbar fana alan sara andita e ballon on fuɗɗoto joni coupe du monde ma coupe d'Europe ma ɗum siko sonnajon série makko on fuɗɗoto joni ma siko julajon o fuɗɗo tun e cheytan andintinamo goɗɗo no jogitanimo mbuuɗi ma siko suka on o andita de soirée on fuɗɗoto joni o hewto yalta yo Allah ruttumo ton ma siko jiwo on o andita kanko e goɗɗo ɓe halduno ka téléphone makko yo Allah sansinmo jikko on Allah jaɓataɗen julɗe ɗo fof muɗum
nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki inna aswa annasi sariqa ko ɓuri bonde wiɓe ɓen fof muɗum iɗo gandi le saria islam ko ɗum ñaawi gujjo koye junngo makko ngon taƴe jon noon nelaɗo ɓe maaki inna aswa annasi sariqa ko ɓuri bonde wiɓe ɓen fof muɗum allazi yasriqu min salatihi ko on mo no wujja ka julde muɗum nelaɗo ko honno goɗɗo wujjirta go julde makko ɓe maaki o timminta ruku o timminta sujud hakkil makko ala ka julde on ɗon Allah amata ƴettude juldere makko nden fof muɗum no goɗɗo ƴettirta lincum seeki kum hawka Allah ferora noon julde makko nden e makko jon noon ko honto marɗa ko timminira limore ma nden si Allah limi ko juuluɗa kon harano manki kaka qiyamul layli kaka naafilaji ɗi juulata sa naati ka juulirde ma si salminama kadi juula ɗiɗi si tawi woni Allah peesoyi peese ma ɗen tawi ɗa mankiɗi Allah sabu yurmede makko nden o ina ko ono yo malaikaɓe an timmi ɓeyna Allah timmali Allah le yamirta ɓay o toñata yanatoy ko aljanna timmali o ina gasi joni ndaare simo naafayno jemma ɓeyna Allah kono noon naafilo e farilla ina gootum Allah ina wattanelan fop gootum fop ko kange ka an ko ɗum wasi Allah dalika alqur'ana fatahajjad bihi wa min allayli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka maqaman mahmuda naafilo ko fima immo juula no gasa Allah immintinoye e wonduɓe e yimɓe tedduɓe ɗum ko honɓe nelaɗo e wondiɓɓe maɓɓe ɓen sallallahu alayhi wa sallam Allah hino manta immotoɓe jemma juula ɓe Allah daali tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun hino woɗɗito becce maɓɓe ɗen ka danɗe maɓɓe hiɓe immo juula hiɓe toro Allah hiɓe huli lette Allah ɗen hiɓe tanƴini yo Allah jaɓanɓe ma hiɓe tanƴini Allah no jaɓaniɓe ko ɓe woni wadde gon ko e yogay ko Allah okkoriɓe hiɓe okkora miskinaɓe ɓen kadi yo Allah tawno en e ɓeɓe yewti fi muɗum e suratul muzammil wano o yewtir noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ndaare ko nelaɗo yewta ɗum ɗo immo jemma juula si wona seeɗa ko ɗum woni immo jemma juula boy Allah lannintinori fi yewtugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dewal maɓɓe anndingol en wawata rewgol Allah wa nelaɗo ko moƴƴere makko tunnado e tawi ka aljanna inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah andi hino woodi an wondema an a immotoyo nelaɗo immoɗa jemma juula wonduɓe e wondiɓɓe ma wa ta'ifatun min alladhina ma'aka e fedde goo wondiɓɓe ma hiɓe immo jemma juula ɗum ɗon fof muɗum ko hollugol en julde jemma nden hay si tawi wona farilla kono ko sunna mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accali ɓe senotono ka esirawo maɓɓe o seydina ali ɓe ara ɓe konkana ɓe jemma ɓe inna imme juulon est ce que iɗe mari sifa ɓen esiraɓe hande yo Allah okkoren sifa ɓen esiraɓe si feƴƴi ɗon kadi qira'atul qur'an ƴettugol alqur'ana on o janga neɗɗo ƴetta alqur'ana on o janga hino wondanimo e nafoore Allah dalika alqur'ana walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir min newininde alqur'anare fi jantagol est ce que hino woodi waajitotoɓe ibnul qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala o wi'i min mujibati mahabbati llahi qira'atu alquran fala shay' an fa'ali alqalbi min qira'ati alquran ko tawata ɓannitay goɗɗo ha Allah yiɗamo hino jeeya e muɗum jangugol alqur'ana wo ala hay fus ko nafata ɓernde wasi tawi woni o tigi jangi alqur'ana Allah towɗon o dalika alqur'ana makko ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub
ene wona jantagol inde Allah woni ko deƴinta ɓernde. ene an musidɗo julɗo mo nduggu woni piwde alqur'ana muɗum a meminde wo e suumayye ko ɓowrinɗa ko hay ammayata sa'aluna ɗulle kadi ko siko antu woni jangude si tawi koye tawde ko wawɓe woni ƴetta leyleyji ɗin sonoɗa hay ɓaɗoɗa ka jangeteɗon janga ko honɗum marɗa ko innoya Allah ñalande dargal. est ce que an a yiɗa tawegol e ɓeɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki fi muɗum iqra jangu wartaqi ƴew wa rattil jangu kama kunta turattilu fi dunia wano jangiraynoɗa noon ka aduna ga fa inna manzilaka fil janna ay galle maɗen ka aljanna fi akhiri ayatin taqra'uha ko aya sakkitoro mo jangata on ko ɗo woni werde maɗen ka aljanna. e misal ƴan ko naasi e falaqi ɓulu wallahu ma suraji 10 an tun jaɓɓuɗa jangude ɓay a sali Allah townama étage ji 10 haɗa ɗon si an noon hiɗa jangi alqur'anare nden fof ko an tiggitoto dow ga ndara an e nelaɗo haray a yiyata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray immagol jemma juula ƴettugol deftere nden janga hino wondi e nafoore fillama ka defte siira hari on tuma neɗɗon ko paykum himo inne aba yazid inne makko nden ko tayfour ibnu isa e payku yaagal makko o jangi suratul muzammil ɓay o hewtiɗon ko arabujo ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila kono alqur'an on hay kamɓe on ko beeɗe firande si ɓe faama ko ɗum watti ɓen jogii defte tafsir ɗe en annda ittiri muɗum maalimu tanzil zadul masir tafsir al-baghawi tafsir ibnu kathir safwatu tafasir aysaru tafasir tafsiru tabari tafsiru jalalain iɗen jogii defte tafsir boy hay kamɓe ko si ɓe jangi tafsiru saadi ko si ɓe jangi si ɓe anda ɗe o inni ko ono yo baabe ko hombo woni ko faada e o aya ɗo o ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila ndaare ɗe pay koye waɗa koye barki koye yo Allah waɗu barki e fayɓe men ɓen o waɗa barki e meɗen kadi baaba makko inni wo ya bunayya dhalika nabi ko Allah woni ko faanda e faandi e o aya ɗo ko nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ko ayyo suddiɗo suumi wanare muɗum immu jemma juula o inni ya abati ko ono yo baba en malaka la tasna'u kama sana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam hay an kadi waɗa sifano nelaɗo waɗiraynan kono ko wata won o ƴaggani baabe makko kum fanki woni ɗon balɗe nde o janguno ha o hewti kalannode suratul muzammil o hewti o aya ɗo inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak o inni ko ono yo babay wo min nani ka aya ɗo no inne wa ta'ifatun min alladhina ma'ak e fedde wondunoɓe e ma'a o inni ko homɓe woni ɓen fedde yo baabe nden fedde baabe makko inni ya bunayya haula'i as-sahaba ridwanullahi alayhim ko woni ɓeɗo ko sahabaɓe tedduɓe ɓen o inni noon ya abati kono yo baba en nelaɗo e wondiɓe makko ɓen baabe makko inni hi o faala artingol hakkille baabe makko yo wonu o faami o inni wo fa ayyu hayrin fi tarki ma amilahu annabi sallllahu alayhi wa sallama wa ashabu ko hollum woni moƴƴere e accugol ko nelaɗo waɗi e wondiɓe makko baabe makko miijiti baabe makko watti immagol jemma juula kamɓe kadi yo Allah okkoren sifaɓe fayɓe ɗo waajutoɓe mawɓe muɗum ñande goo paykun kun hino waali jemma kun andali baabe makko watti immagol jemma juula paykun kun maƴi jemma ko baabe makko woni jangude kon o tawi baabe makko no juulude o ini baabe makko miɗo faala yon tindinan ko honno mi salli gorta min kadi mi juula baaba makko inni o waaloyɗa famɗi o inni ko ono yo baaba en Allah no daalika alqur'ana
ñalande darngal yawma idin yasduru nnasu ashtatan liyuraw amalahum si tawi woni fof yaltoyi ka qaburuji ida zulzilati l ardu zilzalaha wa akhrajati l ardu asqala wa qala al insanu ma laha yawma idin yasduru nnasu ashtatan liyuraw amalahum nden ñande deedi nin dilloyo yimɓe ɓe yaltoya ka qaburuji ɓe lando kori jam nden ñande fof muɗum yalte hara ko jamaji bomɓe ɓen feere moƴƴuɓe ɓen feere fof muɗum sutoyo ka Allah e wo ene noon baba hiɗa yiɗi yo o aya ɗo sellu e ma'a ara'ayta alladi yanha abdan ida salla hiɗa yiɗi yomi wowloyi ɗum ɗo ma Allah wowloyi ɗum ɗo ha tawa hiɗa tawa e ɓen ɗon a yi on neɗɗo mono haɗa jiyaɗo faala ɗo immuwagol jemma juula babe makko inni o miɗa tawede e ɓen ɗon babe makko inni waɗu Allah waɗu barki e ma mawɗon holli paykun kun ko honno kun duwa salligorde kun juula haray wasiye an sakkitoro momi jonnata e nde hirde men kikiɗe ɗo haray aranuɗum taw hiɗen inna o adna boni adna on bonali ko enen woni moƴƴinali jikkuji men ɗen arabu ɓen inni naibu zamanina wa mali zamanina aybun siwana hiɗen inna adna on no wondi e ayibe adna on boni bonnali adna on siwona enen si en moƴƴini joni moƴƴay miɗo fewta e kala tawɗo hino wawi moƴƴagol e kawtal mum yo moƴƴo kala wawɗo nunɗugol ka peese muɗum yo o nunɗu kala wawɗo nunɗugol hakkunde ɓiɓɓe makko ɓen yo nunɗu kala wawɗo nunɗugol hakkunde rewɓe makko ɓen yo waɗu sabuna si a waɗali ñalande dargal anin so yayi nene ɓeɗono ɗo nene ɓeɗo ala ɗo ɓannita ɓeɗo hottina ɓeeɗa nene o ɓeɗo no jibini worɓe tun nene ɓeeɗa no jibini rewɓe tun ayi binira ɓeeɗa sabuna kanko ko rewɓe tun Allah okkorimo wallahi ko musiba mawnuɗo woodi e sonnajo me'en yuɓɓuɗo gimɗi ɗi tawata gonga ko janguɓe men ɓen inni wo tuktabu bi ma'i dhahab ndiyan kanŋe hana windirede ɗin bindi ɗon oɗo no defandi debbo kala sonnajo kala jibinɗo boboɓe suddiɓe hara o jogaki ɓiɓɓe worɓe hara ko sabu ɗum o wona ayibinirede ka galle modi makko gorko goo himo inne Abu Hamza no jogino sonnaɓe ɗiɗo o yawn ko jiwɓe tun jibini siɓɓe makko ɓin inni yo jombu ɗimmo on ɗon no gasa heɓanamo boobo gorko wonirile noon o heɓi boobo gorko o innimo Hamza on sabu on ɓiɗɗo makko ɗon o watti bonade e oɗa si o addi kenen ko yo suuɗu o naadira ɗa'a si tawi sembe ma ɗum o yejjita oɗa kenen si tawi ko balɗe ɗiɗi o walta to balɗe ɗiɗi kenen o waɗa to balɗe tati si o arda ga kenen o taƴitirta ton debbo on inni wo mali abi Hamza la yatina wa ya'ti al-baba alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين فوالله ما هذا بعيب فينا نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا كفيهم بابا حمزة جوني أو على أرضك أمين ككسينا أنتم أوني يارود o seytin fi menen ko jiwɓe tum men heɓi wo on ɗon ayiɓe hina e amen ɓen woni wo menen meɗen wawa leydi remetedi koko Allah waɗi wo ko ɗum woni fuɗude ko honno bonnorta e sonnaɓe makko fiɓen ko jiwɓe tun jibini ma o tigi jibina o aybine ka nder galle ton awa a waɗi liddu contraire opposite ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi kon ɓe landano ko hombo ɓura yiɗede ka maɓɓe ɓe maaki ko nene Aisha jibinali haynde wotere reedu maɓɓe bonali
ko ɓen ɓe ɓurno yiɗude ko haanuno ka galle ma ko yurminta ko on sonnajo ma mo jibinaali hayde wootere sabu no on no waldude e suno on no wondi e suno mo wawata ittude ko Allah tagiri noon Allah daali ko alqur'ana wo woɓɓe goo okkoraɓe worɓe woɓɓe goo okkoraɓe rewɓe tun woɓɓe goo okkoraɓe worɓe e rewɓe woɓɓe goo o waɗaɓe aqim ko neɗɗo mo jibinta haray a hana bonagol e o tigi yilto miɗo wasiyo baabiraɓe ɓen reene fayɓe moɗon ɓen reene fayɓe moɗon ɓen reene fayɓe moɗon ɓen hutore wasiyo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in yamire fayɓe monɓe yo ɓe juulu eɓe jogi duuɓi 7 wadribuhum alayha bi ashrin focceɓe kaɓe jogi duuɓi 10 ɗon harayna piggal hulɓinirgal ko pirgal hulɓinirgal wa farriqu baynahum fil madaji'i sende hakkunde jiwo ikkoy e goro ikkoy ka walagol si ɓe heeɓi duuɓi 10 joni noon daare Allah no yamirma ya sennindir hakkunde juuɓe ma ɓen e sukaɓe ma ɓen kaɓe heeɓi ɗon duuɓi 10 an newnana jiwa ma on yo yahu paaren e maaren ɗulle fuɗɗike wo 16h 17h o arti wo ka ɓaawo futuro ma ɗum o arta ka minuwi o fenande molanade o inna jemmi ni hari taxi wela heɓugol tawa himo rewi ka suka himo yehi toon welnalngol on bakkatuji ɗin fap muɗum ko an rondoy to yeeso Allah Allah dalanino mokka alqur'ana qu anfusakum wa ahlikum naara dande koye mon dande ɓe gureji mon ɗi yiite honge Allah waquduha ko on woni waqud ko carburant ma ɗum comburant carburant waqud ko ɗum woni fuel ka anglais waqudu hannasu wal hijara ko huɓɓinirtenge ko yimɓe yedduɓe Allah e kaaƴe sanamu ma kala sanamu ko rewira Allah ko ɗum woni ko huɓɓinirte yiite nge haray neɗɗo yo hulu Allah eɗen tori juuɓe meɓe ɓen kadi yoɓe wallito neniraɓe maɓɓe juuɓe ɓen si ɓe jamɗi buyno toon ɓe teddina mawɓe maɓɓe sukaɓe ɓen si jamɗi buy e maɓɓe ɓe teddina mawɓe maɓɓe a wowlay konngol gotol ɓe wowla konnguli wulure ko ɗo ya fuɗɗo wowlugol ɓe landintinanike ma alda e meedi ko ñamande nelaɗo ɓe maaki ɗofte mawɓe mon ɓiɓɓe mon ɗoftoyo on ɗofte mawɓe mon ɓiɓɓe mon ɗoftoyo on Allah dalika alqur'ana o hiɓɓindiri aya on o inni wondema amara alla ta'budu illa iyah o yamiri wata rewesi wona kanko wa bil walidayni ihsana e moƴƴagol e nene e baaba hattirde e ko o tigi waawi ɗon hattirde e ko o tigi waawi ɗon enen hiɗen heɓi piiji ɗi tawata woɓɓe heɓaali ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama madina ɓay baabe maɓɓe ko toon feƴƴini nene maɓɓe ko hella madina e nokku no inne abawa ko toon woni ko ɓe feƴƴini ɓe seenino ka qaburu baabe maɓɓe ɓe fesi no ɓe torino Allah yo Allah newnanɓe kamɓe ƴuuroyo qaburu baabe maɓɓe Allah jaɓaali kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tori Allah yo Allah newnanɓe ɓe juuroyo qaburu nene maɓɓe Allah newnani ɓe ɓe yehi haa ka biro maɓɓe surra ɗon ɓe fesi haa saha baɓɓen fof fesi yilti ɓe inni Allah newnanan mi torano biro an Allah jaɓaali an noon nene maako julɓe baaben maako julɓe ɓe ne'ama needi l'islam ɓe innama Muhammad ɓe innama Ibrahima Aisha an jammitoɗa Beyoncé Shakira Rayhana Kiliminok mi anda honno e honno an kadi jammitoɗa Jay-Z Tupac mi anda siko Cristiano Ronaldo e siko Messi e ko nandite e muɗum ɓen ɓe juulanali Allah haynde wotere iɗen tori noon Allah wurɓe ɓe maɓɓe e Allah naaduɓe l'islam a suɓi inde ɓuri Aboubakar e Omar e Abdoullah e Ousmane e Ali e Mouhammad Salih maɗum e Mouhammad e Jibril e ko nandite e muɗum hina ko hana waɗede haray ko yo o tigi
rento haray duwaka hittugol e maa si a maayi a darnaali suudu étage ma a darnaali hay cuhum fanɗu kun ala terrain duwaka hittugol e maa a laamaaki ko a laamaaɗo tun duwaka hittugol e maa a hikkinaaka nokkugoo ko haani hittugol e maa ko ya maayuyɗa huri allah allah subhanahu wa taala on dalika alqur'ana ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ko ono yo huluɓe allah nane dey huluɓe allah gomɗinɓe rewe allah hule allah no hana hulirede non ko ono yo gomɗinɓe si a gomɗinano a hulata allah ko ono yo huluɓe allah gomɗinɓe hule allah no hana hulirede non wala tamutunna illa wa antum muslimun wata on jaɓu maayigol dey sina hara ko on jebbiliɓe ko ononi jebbilagol si en inni en firay ɗum ɗon komo haadarago o kono ƴetten gokko tunni est ce que jil babu biriyan hino moƴƴi o woye woɓɓe no lando men ka lande ɗo ka laawol kisal ɗo est ce que soobi hino moƴƴi lande nene aicha ko honnon e jil babu wattino soobi nene aicha e soobi nene hafsa e soobi nene ummu salama e soobi nene maria alqibtiya e nene juwayriya e nene ramla bintu abi sufyan e nene zeynab bintu khuzayma e nene nene zeynab bintu jahsh e nene safiya bintu huyay ibnu akhtab lando ɗen jilbabu ɓeɗo mi linti ɗo fof muɗum ko sonnaɓe nelaɗo ko ono yo ɓe wonɓe landade si tawi soobi hino moƴƴi ɓeɗo fof ɓe mi lintani ɓe marno soobi maɓɓe honnon ko jilbabu ɓalejo mo jilla couleur hay fus ko ɗum wonno soobi maɓɓe kala noon faalaɗo soobi ɓeɗo en nani inde maɓɓe ɓeɗo hiɓe ka aljanna kala noon faalaɗo tawtoyde ɓe ton yo wattorno ɓe wattorayno noon kala noon faalaɗo tawde hara o nanay inne maɓɓe kono tawata ñalande dargal ko yo innu rabbana sami'na absarna farji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal allah min yi'i min nani ruttu men ka adna men golla golle goo haray na sifaɗe golle ɗe men gollayno allah daali aya goo awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru wa ja'akum an-nadhir ene men okkorano on duuɓi berɗi goɗɗo waajoto e muɗum ari on waajotoɓe kadi fa dhuqu meeɗe lette yiite ko hombo min faala ɗum wonɓe ka yiite ɓen ɓe sumoya haa ɓe toro allah ɓawti duuɓi guluuji heewɗi ka nder yiite ɓe innayo ɓe fof ɓe wulla ɓe jeeja ɓe toro allah ko honnon allah innoyta ihsha'u fiha wala tukallimun woɗɗite toon mi faalaka nanugol hito moɗon wata on tuggan haala yimɓe ka yiite ɓe heɓaali ko suninimɓe waɗum ko hombo on yurmeteɗo si wona allah nden ñande siɗa faala haɓudugol e allah ko ya innu allah accanan siɗa faala haɓudugol e allah ñalande dargal ko ya innu yo allah accanan nafa'ani llahu wa iyyakum lima fihi min al ayati wa dhikri al hakim allahumma innaka ta'lamu bi nafsi minni wa a'lamu bi nafsi minhum allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li amma la ya'lamun واجعلني خيرا مما يظنون وفي الختام أسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. ما شاء الله وني يوتر فتنده انتر سبحانه وتعالى يلا ودو جنت بين فو ننايبه سبا كو بري موجده كون يتدون